Wash over me, leave me far from my surroundings. Take over me, over every rushing memory, if only for a moment. Oh, this could be my last chance. Sail on with me, up here we know we're safe from the crashing wind. Saudara Muhammad Ranjib Hafid Nur bin Abdul Hafid Nur, saya nikahkan engkau dengan seorang perempuan. Perempuan mana telah pelimpahan perwaliannya kepada saya yang bernama Marwah Rahman binti Abdul Rahman dengan mahar 85 real tunai karena Allah terima. Saya terima nikah dan kawinnya Marwah binti Rahman dengan mahar 85 real dan perangkat alat sholat dibayar tunai. Semoga cepat dapat momongan, bikin apa cucu sama mama yang lucu. Bye, jangan lupa balik-balik.